okay? Kadang ka bakong sangi kalong kung baglai haka first session kabamut haka kelas step haka ba nakaliang kejungi nakaliang songa kamtam kung LU ba kung Grace ba baro namba kabangi peni ya kajing bombiang jong kani ka budget book shua ba UEM in charge un table ya ka budget ka house kung menjulong berukom kena kaliang kejungi ngilalau ba haka ni ka budget book haka ba kidon kini ki head ki sub head ki baper ki bapan ya kajing mang pisah na kabantang senam arjar absang rio haka grant number 1 jong ka GED kalapau ka we ka subhead ka bakiong ka supplementary expenditure 24-25 kabalong siklur ralak lai ku arhajar pas pak papo bat kumjuru haka grant number 6 kabadai jong ka legislative haka niru kalami kaju ika kantin kabaong supplementary expenditure 24-25 kemudian arteli ki supplementary expenditure ki reflect haka ni ka budget book kai ka ni ka budget book kani ka budget book kani ka detail estimate kaba kajing pan pisa jong ke isi kalong ba hang ni la reflect hang nu don kam ya kani ka pisa haki ki heads haki ki sub head nakabenta kajing lut ka bakumdu ban sip tulop yano yau A ni yau B yau C ka reflect lut hang ni tanai ka balengo kalong ba kumno kani ka supplementary expenditure ka reflect hang ni ngalaris ya ka objection ka jonga ka point of order da ka banga kedeu ya ka article ya ka rule 111 ka rule 111 ka ong syai ba any supplementary expenditure lani supplement additional amount lani supplementary demand kadai banwan hakadur hapo house hadin bangila paswa ya ka budget kani ka full budget ong no menta kadai jong u atusan kabel adap mo ngan keren ni kabel adap timenta haka isi ka bamenswa kiwanra SD kiwanra kata ka supplementary demand lani ka supplementary expenditure haka ba kidon kam pisasyo takadaw kiwanra house ka approve kabamut katu ka supplementary demand jong ka arsa-arsan kalakut la ada pelut nang benta arsa-arsan tika ka kamram jong ni isipat kalong bantek ya kani ka arhusan artun real ti hau penai match kini kani ka isi ka kamanra ya kani ka full budget kawara ka board of account kabalungo kalong bahaka ni ka board of account ka hamdan kani ka supplementary jong arsa-arsan namar ko mga ong mene house kani ka supplementary arsa-arsan kala ayap teh kalakut la ada pelut kani bisa kabamut mentang ingin pan pisab yang nakabentaw arsan na real teha ka porba ki kani ka isi ka shimpi ya kani ka isi ka kaman rai ka full budget or rai ka board of accounts ti menit ha ka board of account kila ada include ya kani ka amount ka bakiwan ra biang menta supplementary expenditure arsa-arsan kila ada include ha ka board of accounts nakabenta ki jingmang ki baper ka badai bat kutulok jong kinong tray ti haba pila regularize haga board of account kumno mentapi perumbiang ni menai IEM iong ba ngidang shu ngiwan ra atau por ngi kampoi perhat ngi kami benya atau kata kalah mo ban benya pibat ika syuti pidai IEM jong finance pidai CEM pidai ka isi pila mo ban long so irresponsible ban jai kum kata ka juba po hau kani ka pen ilong bakin pat tibet ka pen i bakilong bakin pat long fit ban run ban govern lani ban sensya hang po de sekausen kaba habang ala aji mut menne ba wenno ya kani lani ban rectify ya kani ka banga kadau mentan supplementary expenditure balai namar ha ka main budget umla ban penderungi kentir supplementary demands cannot be inside the main budget judan practice hang no la kalong ha ka state budget la kalong ka parliamentary budget kamut ka supplement ka sa ka supplement kabut additional amount ka rule 111 ka allowed ya kata ba pinwan ra da kata tiang ka balengo kalong ba UEM mentan wat hadin bau Sherman ngasoban ai kublay yu Sherman ubala ngap ya jing keren ga tungi jing dawa jungi la adjon ya ka house perhat kadai ka history kadai ka scene ka baningkong ban create history la kalong ha district council lani 4 juja ki wiki assembly lani ki state council ban ong ba hapor ba presiden ka budget hab adjon ka house first time kani ka peni ka peni jing bombe peni jing bombeang peni jing duna mo
Tina tak ada ngiong wala katar ngiong to rectify te. Wan ra ngin up yang hadin ka arbaji. Mereka belenggo ada wan arbaji ki pen triang ka jo. Ban habang aku dia ke rule ki ong ba penban hanam don rule ka bakang. Mereka don ka rule pat ka bala kedau te. Ka wan kala kedau syai ba ka supplementary expenditure de ban ra hadin do pi pat ja. Tika pat ka rule ban khang pat katahi ka mot bala hang. Ba himla ban ra ka supplementary hapo kami budget. Na tak ada ba namar baka budget kalong ineffective, kalong unconstitutional, ka bampat Julai manu-manu, na takadama kalian kajungi persya, bat ngimkwa, bat yishimata, hagini kasi hapor introduce hagini ka budget. Kita ka di ka stand kajungi ka balong very clear. Pila abandan ka jimut ka bari. Pila abandan ka aka shalandat jong kani. Henry what break the rule. Lihat ada kajing start ka jong pi. Kata ka syong kajing start jong pi. Piyok so mene house ki ong ba bang ibu ya kani ngisutu ba kani ka amount kani ka tulop jong kita ginong tre ki ba syabe magani. Kani ka kam ka don hapo akut. Ka case hakut kadai ya ka appointment jong ki ka baki terminate ya ka appointment ka jong ki. Kam dan singa dai ba ka budget. Ya ka budget di ban mang. Mentap hiap sil tulop iki namar ba akut kala ari state iki. Kila yo biang ban joy. Hiap sil tulop ni ban ajun. Kadang ngajing start jong ki kan. Kum no ban include ya ka tulop jong ki. Mendai ban wanra ini gentin supplementary 24-25. Kani kari kabangi karan ta kari 25-26 te. Balik pin wanra biang ang ni te 24-25. Ngala anuk sa men ne. Ya pi ngala ong ba. Hakasnem ka baladap. Hakasnem ka baladap. Ong no haye ngakit kau ngamang ban bam kau siberni. Henry habakut usnem ngadon kam kau sa siberni kamot arberni ngabam kau hakasnem ka baladap. Teng naman ta kani ka arsan arfon rio hatongan tho biang bangan le 1+1 siberni dengan tho bet no bet menta usnem dengan thit no arberni. Kadi ban long kumta. Tika juru hang ni haba fimut ban mang bet ka. Kamut habalamang ng pelut. Ki kini kiting ya kata ka kies hapo ay ko. Ki ken ba lada job maki lada kiram gitu kena kamut dan kam si tulok su yaki. Kata mlele. Kala ban long ba filamang hang ni pim pelut kam lele. Kam ju kata kata. Henry mde ban ong ban le hakani ka dur ka. Ba pin break pada ya ka rule, ba pin break ya ka procedure ha ka ba ni present ya ka baca. Na ta ka daw ni shimbe ba kani ka tingwara in baca kalong unconstitutionally. PE mentan po house. Ngira pen igat tu. Kisah lah. Nama bele they have the numbers. 4 judan man introduce ya ka budget da ka voting. Mo? Apa introduce ba? Balik kita lihat da ka voting because they have the number. We don't want to run this easy or to run the council with the numbers. We want to run the council with intelligence, with capability. Kata ka ni ka bangi hapan ban sutu habangi sunsyar hang ni kam dai ka number ka ba arise dai ka jing syam ha dai ka jing start ikumno ki penya kata ka syam hati rengi ngela peni kata ka daw ngim syam menta ha ba introduce ni tapi ka ngin sapek ki legal we ki bangin syam ngin pat ya thu menta tambang inum syam thai namar ba ngi yale ya kani kam dai ka right jongi namar ngi yang ngi lajit lupai ba banwan hang ni po council ngi ha ban protect ya ka interest ng council ngim kwa ba kani kan create president haki tem ki banwan kan haki longdin ki banwan ngim kwa ban create ka bad president ka bakum kani ka bampat juja menu tagada we will consult our legal advisor in consult ki lawyer ki babiang ba ngi sapet kai ka ban katali kila contradict daladi lagi. Ka 24-25 supplementary expenditure ka jong 24-25 ngalo. Tinray ka por bakiwan ra ya ka board of account how benai mas. Kila de regularize kani. Kila de include ka board of account. Kala apa ro, kala reflect adon ka kopi hang aro. Ngiru ngilaya pro, ngilaya pa yang apa ka haw. Ti kumno menta pinong ba katu ka board of account ka baki mikiwan ra. Kiong bangi kampet benya. Tekamut kalong nolan boy. Mo, kamut katuru kalong ineffective. Dengan suatu aja kini kibri kumut kumdo. Ndai hagajik stu juga kalong ba. Haba filawar rai kabut account. La regularize kata ka SD ke bamen sem snap. Tekamut ki haban syuya ki tung ta.
Kiri bekamang tengkah jongki kamri ban refleks yuk yang ni ka supplementary expenditure jong absar sang.